umuyobozi mukuru w'umutwe wa Hamas wo muri Palestine Ismail Haniyeh yiciwe muri Iran aho yari yitabiriye irahira rya perezida mushya w'iki gihugu Masoud Pezeshkian. Mu itangazo ryashyizwe hanze n'uyu mutwe wa Hamas wemeje ko ari umuyobozi wawo Ismail Haniyeh yishwe mu gitero cy'indege ya drone itera ku murwa mukuru wa Iran. Ni mu itangazo uyu mutwe wasohoye umenyesha wo mu bihugu bya Kiislamu, Abarabu n'abatuye isi yose muri rusange. Uyu mutwe wemeje bidasubirwaho ko umuyobozi wabo yishwe. Kugeza ubu nta kinzego za Israel ziravuga kuri uru rupfu rw'uyu mugabo Ismail Haniyeh, ndetse ngo ni nako zikunda kubigenza kuri za operasiyo zo ku rwego rwo hejuru zikorwa n'urwego rw'ubutasi rwa Israel Mossad. Niko ibitangazamakuru nka CNN, Newswire Agency na France Press byavuze ko byagerageje kubaza abayobozi ba Israel ntibagire icyo batangaza. Haniyeh n'umwe mu bamurindaga bishwe mu rukera rwo kuri uyu wa gatatu nyuma y'uko inyubako bari bacumbitsemo yarashweho ibisasu itera. Guverinoma ya Israel yari yararahiriye kuzivugana Ismail Haniyeh n'abandi bayobozi bakuru mu mutwe wa Hamas nyuma y'ibitero uyu mutwe wagabye ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka wa 2023 bigahitana abanya-Israel 1197, abandi 250 bagatwarwa bunyago. Iki gitero cyo kwivugana wari umuyobozi wa Hamas Ismail Haniyeh gisa n'icyabereye rimwe n'ikindi cyagabwe na Israel muri Liban ku murwa mukuru Beirut, kigamije kwivugana umuyobozi mukuru w'umutwe wa Hezbollah. Ni nyuma y'uko uyu mutwe nawo wagabye ibitero mu gace kagenzurwa na Israel muri Palestine hagafa abantu 12. Abakurikiranira hafi by'intambara ya Israel na Hamas bavuga ko ibintu bishobora kuba bigiye kurushaho kuba bibi nyuma y'ibi bitero bibiri hagati ya Israel na Iran. Nubwo mu buryo bweruye ntacyo leta ya Israel iravuga ku by'uru rupfu, hari bamwe mu bayobozi batangiye kugira icyo bavuga, nka minisitiri w'umurage muri iki gihugu yitwa Amichai Eliyahu. Yanditse kuri X ko urupfu rwa Ismail Haniyeh bwari uburyo bukenewe cyane mu gusukura isi, ndetse ngo nta mbabazi abaheza nguni nkawe bakwiye kugirirwa. Perezida wa Palestine Mahmoud Abbas we yavuze ko urupfu rwa Ismail Haniyeh ari igikorwa cy'ubugwari kuri Israel kandi ko Israel izabyicuza. Yasabye abanya-Palestine gutuza bakunga ubumwe muri ibi bihe. Amafoto ya nyuma ya Ismail Haniyeh nayafashwe ari kumwe n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei mu muhango w'irahira rya perezida mushya wa Iran Masoud Pezeshkian. Ismail Haniyeh yabaye umunyamuryango w'umutwe wa Hamas kuva mu 1980. Mu 2006 yagizwe minisitiri w'intebe wa Palestine, ariko nyuma za kwirukanwa kuri uwo mwanya. Yatorewe kuba umuyobozi wa politike w'umutwe wa Hamas mu 2017. Nyuma mu 2018 leta zunze ubumwe za Amerika zimushyira ku rutonde rw'abaterabwoba bashakishwa. Yavuye muri Palestine mu 2019 aho yarasigaye aba muri Qatar mu buhungiro. Yarafite imyaka 62 y'amavuko. Yavutse mu 1962, avukira mu nkambi y'impunzi ya Shati muri Gaza. Ababyeyi ba Haniyeh bari barahunze bava hitwa Askalane. Uyu ni umujyi uzwi cyane ku izina rya Ashkelon. Bahunze nyuma y'ivuka rya leta ya Israel mu 1948. Haniyeh yakomereje amashuri yisumbuye mu kigo cya Al-Azhar muri Gaza. Nyuma abona impamyabumenyi mu buvanganzo bw'icyarabu yakuye muri kaminuza ya Kiislamu muri Gaza. Igihe Haniyeh yari muri kaminuza mu 1983 yinjiye mu muryango w'abanyeshuri ba Kiislamu babanjirije Hamas. Yatawe muri yombi n'abasirikare ba Israel kandi akatirwa igifungo muri gereza muri Israel mu myaka ya za 80. Israel yafunze Haniyeh iminsi 18 ubwo yari afite imyaka 25. Iki gihe yari yitabiriye imyigaragambyo yo kwamagana uburyo Israel yazaga muri Palestine ikigarurira bimwe mu bice by'iki gihugu ikabituzamo abayahudi. Mu 1988 yongeye gufungwa amezi 6. Yamaze indi myaka 3 muri gereza mu 1989. Umwaka yarangijemo kaminuza mu 1987 nibwo hatangiye imyivumbagatanyo ya mbere y'abanya-Palestine bigometse ku butegetsi bwa Israel. Imyivumbagatanyo yamenyekanye ku izina rya Intifada ya mbere. Iyi Intifada ya mbere abantu bamwe bayimenye nk'intambara y'amabuye kubera ko mu bikorwa by'urugomo byayiranze harimo no kurwana hakoreshejwe amabuye. Amaze kurekurwa avuye muri gereza mu 1989, Israel yirukanye Haniyeh imwohereza mu majyepfo ya Liban hamwe n'abandi bayobozi babarirwa mu magana barimo n'abarwanashyaka ba Hamas.
aha yahamaze umwaka. Muri iki gihe ibitangazamakuru byinshi byagiye gusura Hamas maze iramenyekana koko ku isi yose. Nyuma yo gushyira umukono ku masezerano ya Oslo hagati ya Israel n'umutwe wa Palestinian Liberation Organization waharaniraga kwigenga kwa Palestine, Haniyeh yasubiye muri Gaza mu 1993. Yari afite imyaka 31. Yahise agirwa umuyobozi wa rimwe mu mashami ya kaminuza ya Kiislamu. Mu 2001 igihe intifada ya kabiri yatangiraga, Haniyeh yashimangiye umwanya we nk'umwe mu bayobozi ba politike ba Hamas bakomeye kandi bumva neza icyo barwaniraga. Yari hamwe na Yassin na Abdelaziz Al-Rantisi, aba bari mu bashinze Hamas. Mu 2003 Haniyeh na Yassin barokotse umugambi wo kubica wari wateguwe na Israeli igihe indege z'abanya-Israeli zateraga igisasu mu nzu iri mu mujyi wa Gaza aho abagabo bari bahuriye. Iki gihe bararokotse, ariko nyuma y'amezi 6 gusa Yassin wari unafite ubumuga kuko yagendaga mu kagare yarashwe na kajugujugu za Israeli ubwo yavaga mu musigiti nyuma yo kuva mu isengesho rya mu gitondo. Mu 2006 afite imyaka 44, Haniyeh yafashije Hamas kugera ku ntsinzi mu matora y'abadepite batsinze Fatah. Uyu wari umutwe wari umaze imyaka irenga 10 ku butegetsi muri Palestine. Ntimutinye, niko Haniyeh yabwiye BBC mu 2006. Ati Hamas ni umutwe w'abanya-Palestine, ni umutwe ufite ubumenyi n'ubushobozi kandi ukuze, ukaba umutwe ufunguye kuri politike haba muri Palestine ndetse no mu bihugu by'Abarabu n'Abayisilamu, kandi ni umutwe ufunguye ku ruhando mpuzamahanga. Ibi yabivuze Hamas ikimara gutsindira imyanya myinshi mu nteko ya Palestine. Nubwo yabaye minisitiri w'intebe wa Palestine mu 2006, ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisanzwe bitanga ubufasha bwibazwaho byinshi ku butegetsi bwa Palestine. Ubu burengerazuba bw'isi bwanze gukorana na Hamas iyobowe na Haniyeh. Fatah na Hamas nabo bahise binjira mu ntambara ndetse n'urugomo byatumye guverinoma yabo y'ubumwe isenyuka. Haniyeh yirukanwa kuba minisitiri w'intebe na perezida wa Palestine Mahmoud Abbas. Ibi byatumye Hamas ihita ishyiraho leta yigenga iyobowe na Hamas nyine mu karere ka Gaza iyoborwa na Haniyeh. Byari mu rwego rwo kurwanya Israel yakomezaga kwigarurira uduce muri Gaza. Iki gihe Haniyeh yaravuze ati rifatwa ry'ibice by'ubutaka bwacu ntabwo rigomba guhungabanya ubushake bwacu kandi ntirigomba guhindura aya makimbirane intambara y'imbere mu gihugu cya Palestine. Niko yavuze icyo gihe. Mu 2018 Amerika iyobowe na Perezida Donald Trump yashyize Haniyeh ku rutonde rw'abaterabwoba bagomba gushakishwa. Amerika yavuze ko Haniyeh yagize uruhare mu ntambara zaguyemo abasivile. Bahise bamushyiriraho impapuro zimushakisha ndetse abuzwa gukorera ingendo mu mahanga n'imitungo yirafatirwa. Mu mutwe wa Palestinian Liberation Movement, Haniyeh yarazwiho kuba umugabo uzi gushaka inzira zivamo inkunga n'ubufasha. Yarazwiho gufungura amayira umutwe wa PLM ukabona abafatanyabikorwa. Mu 2019 amaze kuva mu mirimo ye nk'umuyobozi wa Hamas muri Gaza, Haniyeh yavuye muri ako gace atangira gutura mu mahanga. Nk'umuyobozi mukuru wa politike yarashinzwe iby'ububanyi n'amahanga bwa Hamas n'amahanga nyine. Ibyago ntabwo bijya biza byonyine. Ku itariki ya 10 mu kwezi kwa 4 muri uyu mwaka, abana ba Haniyeh batatu, Azem, Amir na Mohammad, hamwe n'abuzukuru be benshi biciwe muri Gaza. Ni muri iyi ntambara ikomeje. Haniyeh mu gahinda kenshi ati mu maraso y'abahowe Imana n'inzira karengane z'impirimbanyi no mu bubabare bw'ibikomere byacu tuhakura ibyiringiro, tuhakura ejo hazaza, tuhakura ubwigenge n'ubwisanzure ku baturage bacu ndetse n'igihugu cyacu. Niyo magambo Ismail Haniyeh yavuze akimara gupfusha abana n'abuzukuru. Akomeza avuga ko abagize umuryango we bagera kuri 60 barimo n'abishwa be bishwe kuva intambara yatangira. Ni mu kwa 10 mu mwaka ushize. Nta gushidikanya ko uyu mwanzi wacu akoreshwa n'umwuka wo kwihorera n'umwuka w'ubwicanyi no kumena amaraso, kandi nta kurikiza amahame cyangwa se amategeko yari yo yose. Niyo magambo yandi yavuze. Nyuma y'urupfu rwa Haniyeh, umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yasezeranije Israel igihano gikomeye. Ni mu rwego rwo kwihorera kwicwa ry'uyu muyobozi wa politike wa Hamas Ismail Haniyeh muri Tehran. Khamenei
Mu magambo ye ati ubutegetsi bw'abagizi ba nabi n'iterabwoba bw'abazayonisti ba Israeli bwishe umushyitsi twakundaga, ati ibyo bazabyishyura. Yavuze ko ari inshingano za Iran guhorera iyicwa rya Haniyeh wari mu murwa mukuru wa Iran mu irahira rya Perezida Masoud Pezeshkian. Ati turumva ko ari inshingano zacu guhorera amaraso ye muri ubu bwicanyi bukomeye bwakorewe ku butaka bwa Repubulika ya Kiyisilamu. Yihanganishije umuryango wa Haniyeh awizeza ko guhora bitazatinda. Iran yatangije iminsi 3 y'icyunamo rusange mu gihugu cyose kubera Haniyeh. Kuri uyu wa kane umuhango wo gushyingura uzabera muri Iran, nyuma yaho umurambo wa Haniyeh ujyanwe i Doha muri Qatar. Niko Hamas yabitangarije ku rubuga rwa Telegram. Kuri uyu wa gatanu Haniyeh azashyingurwa mu murwa mukuru wa Qatar. Israel ntabwo iragira ikivuga kuri icyo gitero, ariko mbere yari yasezeranije ko izica Haniyeh n'abandi bayobozi ba Hamas. Nyuma y'igitero cyo ku itariki ya 7 Ukwakira cyagabwe ku majyepfo ya Israel kigahitana abantu 1197 kandi kikaba cyarateje intambara ikomeje kwica benshi muri Gaza. Ibitangazamakuru byo muri Israel byavuze ko abaministre n'abayobozi bakuru muri Israel basabwe kudatanga ibisobanuro ku yicwa rya Haniyeh. Nkuko Minisiteri y'Ubuzima muri Gaza ibitangaza, kuva intambara yo muri Gaza yatangira abantu barenga 39,400 bamaze guhitanwa n'ibitero bya Israel. Perezida mushya wa Iran Pezeshkian nawe yasezeranije ko igihugu cye kizarengera imbibi zacyo kandi ngo bazabikora neza cyane ku buryo abakomeza kuvogera ubutaka bwa Iran bazicuza. Ibihugu byinshi bishyigikiye umutwe wa Hamas bitegereje kureba icyo Iran igiye gukora nyuma y'uko umwe mu nshuti zayo yiciwe ku butaka bwayo. Ntabwo ari ubwa mbere Iran ikorerwamo ibikorwa nk'ibi, kuko muri Mata igitero cya Israel kuri ambasade ya Iran mu murwa mukuru wa Syria Damascus cyahitanye abantu 13 barimo n'umuyobozi mu gisirikare cya Iran. Iran yasubije irasa misile za drone ku butaka bwa Israel. Nyuma y'urupfu rwa Haniyeh, umutwe wa Hamas wahise usohora itangazo. Ubu bwicanyi bwakozwe na Israel ni igikorwa kigamije guca ukubiri no gushaka kwa Hamas no gushaka ko abaturage bacu. Turemeza ko ibikorwa bitazigera bigera ku ntego umwanzi ashaka. Umutwe wa Hezbollah muri Liban nawo wasohoye itangazo uti twebwe muri Hezbollah dusangiye n'abavandimwe bacu dukunda cyane bo muri Hamas akababaro ko kubura uyu muyobozi ukomeye. Turakajwe cyane n'ibyaha bikomeje gukorwa n'umwanzi. Gusa ibyiyumvo byacu binyuzwe n'uko abayobozi bacu bakomeje guhorwa Imana. Birasa naho Amerika yahise itanguranwa ikavuga ko nta ruhare yagize mu yitwa ry'uyu muyobozi. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken yavuze ko Amerika itazi cyangwa se ngo igiraho ihurira n'urupfu rw'uyu mugabo. Yongeye gusaba ko imirwano yahagarara muri Gaza ndetse Hamas ikarekura abanya-Israeli yajyanye bunyago muri Gaza. Australia nayo yasohoye itangazo iti uyu mugabo yagize uruhare runini mu bikorwa byabaye ku itariki ya 7 Ukwakira mu mwaka ushize. Ibikorwa twakomeje kwamagana. Niko Minisitiri w'Ingabo Richard Marles wa Australia yavuze. Ati twakomeje guharanira ko imirwano ihagarara mu burasirazuba bwo hagati kugira ngo amakuba arangire. Turashaka rwose ko ingaruka z'ibi bintu zitaba nyinshi. Ismail Haniyeh yamaze gupfa. Birasa naho umutwe wa Hamas ucitse umutwe. Leta ya Israel nta kirabivugaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko nta ruhare zabigizemo. Abashyigikiye Hamas biyemeje kuyifasha guhora. Niki kigiye gukurikiraho? Iyo bakoze urutonde rw'ingabo cyangwa se ibisirikare bya mbere bikomeye ku isi, ntabwo bagera ku mwanya wa 15 bataragera ku gisirikare cya Israel. Muri make kiri ku mwanya wa 14. Gikoresha ingengo y'imari itari munsi ya miliyari 17 z'amadolari buri mwaka. Kigizwe n'abasore n'inkumi 160 bahora biteguye urugamba, bafite ibifaru 4170 byo mu moko atandukanye, bakagira indege z'intambara 684
bakagira amato ya rutura 5 agenda munsi y'amazi ku buryo uri hejuru utayabona, bakagira ibikoresho mu isanzure byakwifashishwa n'igisirikare mu ntambara, bafite indege z'indwanyi kabuhariwe mu rugamba, bakagira drone zitabarika kandi bafite ibisasu bya kirimbuzi. Igisirikare cya Isirayeli ni igisirikare gifite uburambe mu kurwana intambara nyinshi kuva cyabaho. Bakita Israel Defense Force IDF. Ni igisirikare gifite ubushobozi bwose nyamara kimaze igihe gito cyane kibayeho ugereranyije n'ibikorwa n'ububasha bwacyo. Mu ncamake, iki gisirikare cya Isirayeli cyashinzwe ku mabwiriza ya David Ben Gurion hari ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa gatanu mu 1948. Bwana Gurion ni wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa leta ya Isirayeli. Yashinze igisirikare cya Isirayeli mu gihe cy'intambara yiswe ya mbere ya Isirayeli n'Abarabu cyangwa se intambara y'ubwigenge. Aha hari hashize iminsi 12 yonyine leta ya Isirayeli imaze gushingwa, kuko uyu Ben Gurion niwe wasomye inyandiko ishyiraho leta ya Isirayeli ku wa gatanu ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa gatanu mu 1948. Ku isaa 6 z'ijoro kuri uwo munsi, ubwo hari hamaze kuba ku itariki ya 15, ibihugu by'Abarabu birimo Misiri, Syria, Iraq, Liban, Yordania ndetse n'imitwe y'abarwanyi b'Abarabu b'Abanyapalestine bafashijwe n'ibindi bihugu by'Abarabu mu kubaha ubufasha, batangije intambara kuri Isirayeli. Mwibuke iki gihugu nibwo cyari kigishingwa. Binavuze ko iyi leta itari ikomeye, uretse no gukomera yasaga naho itari yakabaho uretse mu nyandiko gusa. Biciye mu murava ukomeye no kwitanga ntagereranywa kw'Abayahudi, David Ben Gurion yahise akoranya abasore bari bari mu mitwe yari yarashinzwe igamije kurengera Abayahudi babaga mu burasirazuba bwo hagati mu bihe bya mbere yuko bashinga leta yabo bajya guhangana n'Abarabu. Umutwe wari ukomeye muri iyi ngiyi yose ni uwitwa Hagana. Urebye ni nawe wavuyemo igisirikare cya Isirayeli, ariko abari bawugize bongeweho indi mitwe irimo Irgun ndetse na Lehi. Iyi mitwe niyo David Gurion yahuje anayongeramo bamwe mu Bayahudi bari bararwanye mu ntambara ya kabiri y'isi mu bihugu bitandukanye birimo Ubwongereza, Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Ayivanamo igisirikare cya Isirayeli ayita Israel Defense Force IDF. Iki gisirikare cyashingiwe mu ntambara yo guhangana n'Abarabu byarangiye gitsinze iyo ntambara kubera ko byageze mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 1949 Israel yari igaruriye ibice byinshi bya Palestine udasize n'iby'ibihugu byayiteye. Maze Abarabu baje bari hamwe mu ntambara baratsindwa, basubira inyuma umwe ku wundi. Buri gihugu mu byarwanyaga Israel gitangira gushaka uko cyabana na Israel mu mahoro biciye mu gusinyana amasezerano yo guhagarika intambara. Nyuma yo kurangira kw'iyi ntambara, igisirikare cya Isirayeli cyagize uruhare rukomeye cyane mu kubaka leta ya Isirayeli, ndetse nyuma yaho cyarwanya intambara nyinshi n'ubundi gihangana n'ibihugu by'Abarabu. Harimo intambara yiswe iya Canal de Suez cyangwa se Operation El Kadesh yahanganishije Misiri na Isirayeli, nayo Isirayeli yarayitsinze ntawe bitunguye. Iki gisirikare kandi cyarwanya intambara yiswe iminsi 6. Igihe igisirikare cya Isirayeli n'ubundi cyahanganaga n'ibihugu bya Misiri mu majyepfo, Yordania mu burengerazuba ndetse na Syria mu majyaruguru mu mwaka wa 1967, ubwo Isirayeli yatahukanaga intsinzi ikanigarura umujyi wa Yerusalemu wose uko wakabaye. Mu kwezi kwa 10 mu 1973, igisirikare cya Isirayeli cyongeye kwinjira mu ntambara n'ibihugu by'Abarabu bya Syria na Misiri mu ntambara yiswe Yom Kippur. Uretse izi ntambara tuvuze, iki gisirikare cya Isirayeli cyanarwanya intambara muri Liban mu 1982 no mu 2006 mu bikorwa byo guhangana na PLO na Hezbollah. Kuri izi ntambara hiyongeraho izi gisirikare cya Isirayeli cyahanganyemo n'imitwe y'Abanyapalestine zirimo izitwa Intifada ya mbere yo kuva mu 1987 kugera mu 1993, ndetse na Intifada ya kabiri yo kuva mu 2000 kugera mu 2005. Hari n'izindi ntambara barwanye bahanganye n'imitwe ya Hamas, Hezbollah, PLO ndetse n'indi myinshi. Uyu munsi hashize imyaka irenga 75 iki gisirikare kibayeho, ariko yabaye imyaka isa no gukora amanywa nijoro. Nujya ku rubuga rwa internet rw'igisirikare cya Isirayeli urabonaho inyandiko ikivugaho igira iti: indangagaciro n'umusingi twubakiyeho ni ukurinda leta ya Isirayeli, abaturage bayo n'abahatuye bose.
ni ukurinda ukubaho kwa leta ya Isiraheli, ubwigenge bwayo n'umutekano w'abanya-Isiraheli n'abatuye Isiraheli bose. Ikomeza igira iti kujya mu gisirikare cya Isiraheli ni ugukunda igihugu n'umuhamagaro wo gukorera igihugu cya Isiraheli, igihugu cyigenga kigendera kuri demokarasi, ari nacyo iwabo w'abayahudi bose. Iti gisirikare cya Isiraheli n'abasirikare bacyo bategetswe kubahiriza uburenganzira bwa muntu, batikiremwa muntu aho kiva kikagera kigomba kubahwa hatitawe ku ibara ry'uruhu, iyobokamana, igitsina, ubwene gihugu cyangwa se icyaba kimuranga cyose. Igisirikare cya Isiraheli kirihariye muri byinshi, kuko muri Isiraheli ni itegeko ko buri muturage wese w'umuyahudi w'umugabo ugejeje ku myaka 18 y'amavuko agomba kubanza gukora imyitozo n'inshingano bya gisirikare. Kugeza mu 2015 abayahudi bajyaga mu gisirikare babikoraga imyaka 3, ariko kuva mu 2015 itegeko ryaravuguruwe, ubu ngubu bakora imyaka 2 n'amezi 8, byavuye ku mezi 36 biba amezi 32. Igisirikare cya Isiraheli kigabanyijemo ibice bitatu, birimo igisirikare kirwanira ku butaka, ikirwanira mu kirere ndetse n'icyo mu mazi. Kiyoborwa mu buryo bwihariye kubera ko igisirikare kiyoborwa n'umugaba mukuru w'ingabo wa Isiraheli ufashwa n'abagaba b'ingabo b'ibyiciro tuvuzeho mu kanya, birimo umugaba w'igisirikare cyo ku butaka, uw'igisirikare cyo mu mazi n'uw'igisirikare cyo mu kirere. Umugaba mukuru w'igisirikare cya Isiraheli nawe raporo ayitanga kuri minisitiri w'ingabo ufite igisirikare mu nshingano, nawe akabigeza kwa minisitiri w'intebe ubare nawe mugaba w'ikirenga w'ingabo za Isiraheli, kubera ko nawe uyobora guverinoma ya Isiraheli. Igisirikare cya Isiraheli kigizwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, barimo abayahudi nabo bari mu ngeri zitandukanye, barimo banyamuke babirabura bavanywe muri Ethiopia bitwa abafarasha. Ni igisirikare gifite umwihariko cyane kubera ko cyakira na bamwe mu bantu banenwa mu bindi bihugu, barimo abaryamana nabo bafite ibitsina bimwe, abafite ubumuga bwo kumva no kuvuga ndetse n'abandi. Nubwo abaturage bose ba Isiraheli b'abagabo bakora imyitozo ya gisirikare ku itegeko, ariko bose ntabwo inshingano za gisirikare bazikora mu buryo bumwe. Imirimo ya gisirikare muri Isiraheli ikorwa mu bwoko butatu. Ubwa mbere ni ubwitwa regular service. Ubu ni bwo buryo twavuzeho mu kanya, bwaho buri mugabo wese ugejeje ku myaka 18 y'amavuko ajya mu gisirikare akamara amezi 32 akora inshingano za gisirikare. Muri ibyo bihe aba ari umusirikare w'igihugu, ku buryo aho yakenerwa gutanga umusanzu hose ategetswe kuhajya akabikora. Uburyo bwa kabiri ni ubwitwa permanent service. Noneho ubu ni ubureba abamaze kurangiza icyiciro cya mbere bagahitamo gukomeza igisirikare nk'umwuga wabo wa buri munsi, bahemberwa nta kindi bakora. Uburyo bwa gatatu ni ubwitwa reserve service. Ubu ni ubujyanye no kuba uri inkeragutabara mu gisirikare cya Isiraheli. Ubu buryo bukoreshwa kuri ba bandi baba bararangije amezi 12 y'igisirikare agenwa n'itegeko, ntibashake gukomeza igisirikare nk'umwuga wabo wa buri munsi. Aba rero baba basigaye suko bose baba inkeragutabara, kubera ko nabo muri bo hari abahitamo kuba inkeragutabara cyangwa se kuva mu buzima bwa gisirikare burundu bakigendera. Abahisemo kuba inkeragutabara nibo bahabwa izindi nshingano bakora, ubwo baba bahindutse abasirikare ariko b'inkeragutabara. Hari igisirikare cya Isiraheli kijya gihamagara abasirikare b'inkeragutabara bagahabwa inshingano, nko mu gihe cy'intambara ntawe ubahamagara, bo bahita baba abasirikare kimwe n'abandi bakajya ku rugamba. Ahangaha bitewe n'intambara hashobora gusohoka itegeko rihamagarira uwo ari we wese kujya ku rugamba, aho buri wese akenewe, buri wese agahita ashyiramo imyambaro ya gisirikare agatabara. Muri Isiraheli ntabwo bigorana kubera ko buri mugabo wese aba ari umusirikare, twabivuzeho. Ndetse uretse no mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'amahoro naho inkeragutabara muri Isiraheli zihamagarirwa inshingano za gisirikare mu kwezi kumwe buri myaka 3. Nyuma y'izi nshingano zisanzwe mu gisirikare cya Isiraheli hari n'izindi nshingano zidasanzwe zikorwa mu buryo bwihariye. Uretse abasirikare basanzwe, inkeragutabara ndetse n'icyiciro cy'inshingano gikorwa na buri muyahudi wese, hari izindi nshingano zitwa special service routes, zirimo icyiciro cy'abitwa shohel. Akenshi aba bagizwe n'abahanga mu bijyanye n'ubumenyi n'ikoranabuhanga nka engineering ndetse na computer. Igisirikare cya Isiraheli cyihariye muri byinshi, birimo kuba ku isi kiri mu bisirikare bifite abagore benshi.
ndetse abangaba ntago bagoma mu myanya yo mu biro cyangwa se no mu kandi kazi gasanzwe, ahubwo bajya ku rugamba. Nk'ubwo kuva mu 1962 kugera mu 2011 abagore b'abayahudikazi b'abasirikare bagera kuri 535 biciwe mu ntambara zitandukanye igisirikare cya Isiraheli cyarwanye. Abagore muri iki gisirikare bazamurwa mu mapeti bakagera ku yakomeye mu gisirikare. Uzwi wabashije kugera kure hejuru cyane ni Orna Barbivai. Mu 2011 yabashije kugera ku ipeti rya General Major. Ni ipeti yagumanye kugera mu 2014 asezera mu gisirikare yerekeza muri politike. Abo umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Isiraheli Knesset. Igisirikare yari akimazemo imyaka 33. Igisirikare cya Isiraheli mu buryo bwihariye gifite impuzankano zacyo zihariye ziriho ibimenyetso n'amabara bitandukanye bigenda bigaragaza buri cyiciro buri musirikare arimo, ku buryo nk'uko bimeze ahandi hose ku isi. Iyo uhuye n'umusirikare ushobora kumenya inshingano ze, niba arwanira ku butaka, mu mazi cyangwa mu kirere. Mu buryo rusange igisirikare cya Isiraheli kigira impuzankano bitewe n'igihe kirimo. Hari imyambaro ya gisirikare bambara mu bihe bisanzwe, ni ukuvuga mu bihe by'amahoro bari mu kazi kabo ka buri munsi, service dress. Hakaba imyambaro abasirikare ba Isiraheli bambara mu gihe cy'intambara cyangwa se cy'imyitozo cyangwa se bari mu birindiro byashyizweho, field dress. Iyi myambaro yombi ijya kuba imwe ariko itandukanye mu bikoresho biba bikoze, kubera ko iyo mu gihe cy'intambara ishyirwamo ibindi bikoresho byihariye. Hari n'imyenda ya gisirikare yambarwa n'abasirikare mu birori bigiye bitandukanye bitewe na gahunda zihari, iyi ngiyi bakayita ceremonial dresses. Iyi myenda yose kandi igira ibirango bitandukanye bigaragaza ipeti ry'umusirikare. Unit abarizwamo n'inshingano afite, ku buryo kubizi areba umusirikare wa Isiraheli akamenya n'ibyo ashinzwe n'aho akora. Nk'uko ahandi hose ku isi bimeze, igisirikare cya Isiraheli nacyo umurongo w'amabwiriza cyangwa se ugukomera n'ubushobozi no gutanga amabwiriza bishingiye ku mapeti. Ufite ipeti rinini atanga amabwiriza ku ufite ipeti rito. Aya mapeti nayo atangwa hashingiwe ku byiciro by'abasirikari, ubumenyi n'ubunararibonye bwabo ndetse n'ibigwi byabo, utibagiwe n'igihe bamaze mu gisirikare. Hari icyiciro cy'abasirikari bato batari aba-ofisiye, aricyo gihera kuri private, corporal, sergeant, first sergeant, master sergeant, sergeant major, warrant officer, master warrant officer ndetse na chief warrant officer. Hari n'abasirikare bakuru b'aba-ofisiye bahera kuri second lieutenant, lieutenant, captain, major, lieutenant colonel, colonel, brigadier general, major general ndetse na lieutenant general. Mu gisirikare cya Isiraheli ipeti rirusha yandi yose gukomera ni lieutenant general. Rihabwa gusa umugaba mukuru w'ingabo w'igisirikare cya Isiraheli ushyirwaho na guverinoma. Uyu niwe wenyine ufite iryo peti. Utabaye umugaba mukuru w'ingabo iri peti ntaryabona. Uyu ayobora igisirikare cya Isiraheli akaba afite manda y'imyaka 3 ishobora kugirwa 4 na guverinoma ya Isiraheli cyangwa se 5 iyo habonetse impamvu zikomeye zatuma bibaho. Uyu munsi Lieutenant General Halevi ni uri kuri uyu mwanya, yasimbuye Aviv Kojavi hari mu kwa mbere ku mwaka wa 2023. Na ipeti rikomeye mu gisirikare buri wese ageraho bakamukomera amashyi ni General Major. Iri ni igitangaza, yewe n'abarigezeho ntabwo ari benshi kuva igisirikare cyabaho. Aya mapeti ni nayagenderwaho hatangwa inshingano mu gisirikare cya Isiraheli zo kuyobora, kuko nk'ubwo fire team iyoborwa na corporal cyangwa se sergeant, section ikayoborwa na staff sergeant, platoon ikayoborwa na lieutenant, company ikayoborwa na captain, battalion ikayoborwa na lieutenant colonel, brigade ikayoborwa na colonel, division iyo iyoborwa na brigadier general. Na igisirikare ubwacyo nk'ishami ry'abarwanira ku butaka bayoborwa na major general. Naho umugaba mukuru w'ingabo akayobora igisirikare cyose cya Isiraheli abafite ipeti rya lieutenant general. Nabivuze, igisirikare cya Isiraheli ni kimwe mu bisirikare bifite ibikoresho bihambaye ku isi, kubera ko cyo buri gihe gihora cyitegura intambara. Nisomye inyandiko zacyo ugasura imbuga za internet zacyo, bashyiraho ko umwanzi wa Isiraheli ari Iran, Hezbollah,
imitwe y'abanyapalestine irimo na Hamas barimo barwana uyu munsi n'abandi. Mu buryo buzwi, Israel ifite abanzi benshi, nayo intwaro n'ikoranabuhanga byo mu ntambara yabiteje imbere ku kigero buri wese abyibazaho, kubera ko ihora yiteguye kujya mu ntambara. Mu bikoresho igisirikare cya Israel gifite twigeze no kuvugaho mu kanya, bafitemo nk'ibyo bakoresha mu kurwana intambara zo mu kirere. Ni ukuvuga igisirikare kirwanira mu kirere gifite indege zigezweho zirimo F-16I, F-35I ndetse na F-15 Eagle, zose zikorwa n'Abanyamerika. Igisirikare kirwanira ku butaka gifite intwaro zikomeye zirimo ibimodoka by'intambara bya Merkava ndetse n'ibindi bimodoka by'intambara bikomeye cyane byahawe izina ry'ibirura bya Israel, Wolves Armored Vehicles. Uretse indege n'ibimodoka by'intambara, iki gisirikare gifite imbunda zigezweho zirimo M4A1 Carbine, Tevo X95 IWI Negev LMG, M24 Weapon Sniper System yakozwe mu 2018 ndetse n'indi mbunda yitwa M2 HQCB. Igisirikare cyo ku butaka cya Israel kigira za misile z'ibitangaza, zimwe zikubita aho zirashe ikiriho cyose gihumeka kikavaho, zirimo Intercontinental Ballistic Missiles zishobora kuraswa mu birometero 11,500. Izi ni za misile zigezweho zishobora kwambukiranya imigabane, ukaba uri muri Aziya ukarasa mu Burayi cyangwa se muri Afurika nta kibazo ufite na kimwe, kandi ku muvuduko munini cyane. Hejuru y'ibi byose, Israel iri mu bihugu 9 byonyine ku isi nzima bitunze ibisasu kirimbuzi. Guhera mu myaka y'1960, ubu ngubu Israel ibarirwa imitwe iri hagati y'ijana na 400 y'ibisasu kirimbuzi. Igisirikare cyo mu mazi cyo gifite ibikoresho byinshi birimo amato y'intambara agezweho nka submarines 5 twigeze kubivugaho. Ku rundi ruhande, uretse ibyo Israel ifite n'ubwirinzi buhambaye, afite ikoranabuhanga rikomeye ririmo Iron Dome, ikoranabuhanga risenya ibisasu biraswa kuri Israel byaba bya hafi n'ibya kure. Nko mu gihe cy'intambara, iri koranabuhanga riba riri tayari ku buryo rishwanyaguza ibisasi byari byo byose biza byerekeza kuri Israel bikiri mu nzira bitaragera aho birashwe. Iri ni ikoranabuhanga rikomeye cyane rinahenze. Mu mujyi wa Yeriko, Israel yahashinze ikoranabuhanga rishwanyaguza za misile zambukiranya imigabane zishobora no gushyirwaho ibisasu kirimbuzi. Iri koranabuhanga Israel nicyo gihugu cyonyine kirifite ku rwego rw'ibihugu. Ibyo bisasu nabyo ubirashe muri Israel byashwanyaguzwa bitaraganya no kuhagera, ntacyo byatwara Abayahudi. Uretse ibi ngibi, Israel ifite inganda nyinshi zikora intwaro ku buryo uyu munsi ni kimwe mu bihugu bigurisha drones nyinshi ku isi. Inganda n'ikoranabuhanga rihambaye rituma uyu munsi Israel iba kimwe mu bihugu bifite ubushobozi bwo kohereza za satelite mu kirere, ikanagira ubuhangange mu bijyanye n'itumanaho rya gisirikare. Igisirikare cya Israel gifite ubushobozi bwo kurwana intambara iyo ari yo yose ku isi uko yaba ingana kose, guhera ku ibisasu kirimbuzi kugeza ku y'amabuye. Kubera ko mu gisirikare cyabo bagira imitwe kabuhariwe Special Forces ikora ibikorwa bidasanzwe, uzwi cyane w'amateka n'ibigwi bihambaye ni uwitwa Sayeret Matkal, wakoze operation nyinshi cyane zirimo operation Entebbe yabohoje Abayahudi barenga 100 bari barashimuswe n'abarwanyi b'Abanyapalestine. Iyi ni nayo yakoze operation y'amateka izwi cyane nka Operation Spring of Youth, ubwo abakomando b'Abasayeret Matkal bagabaga ibitero mu mujyi wa Beirut muri Libani bashaka guhitana ubuzima bw'Abanyapalestine bagize uruhare mu yicwa ry'abakinnyi b'Abayahudi bari mu mikino Olympique y'i Munich mu Budage mu 1972. Iyo operation yo muri Libani yakozwe mu bikorwa byo guhorera abo bakinnyi byateguwe na leta ya Israel, bigahabwa izina rya Operation The Wrath of God cyangwa se umujinya w'Imana. Igisirikare cya Israel gikora inshingano zacyo ku bufasha bw'amakuru menshi cyane gihabwa n'urwego rw'ubutasi rwamamaye cyane ku isi rwa Israel, Mossad. Aya niyo makuru make twabashije kubegeranyiriza ku gisirikare cya Israel, IDF. Ni amakuru yegeranijwe na Bizimana Christian. Mwakoze cyane.